Bek pegot paye bile dalam i, bek gepeh campli engket galap na, dunyo mepantun susun berapi, mengajet merinyo ke budaya. Pak TV bedong long sambung rawi, getanyo seni bena etika, pegot karangan yang nama arti, bek barang gakrita pegahaba. Para pendengar pencinta seni, gelantau juri dengar haba, pat-pat nasalah kamu merawi, gepede dali pegah bernyata. Budaya Aceh jamun kon meri, budaya seni di Ulua, malah kasampo Ulua negeri, mulai Australia tro Amerika. Bek pasai bojo jut gatai bibi, bek takap campli bibit i mata, bek pasai tanyo meruno rawi, kan mandum seni kagado nama. Pak TV bedong amanah lonwi, ciptakan seni bagai budaya, bek pegah abah asai barbibi, lagi kedini jago godonya. Bang Jakarta hawa meduri, bang betong TV lake Eropa, bek penasaran ulun kan menteri, pencinta seni pemuda desa. Mangasi lupa kuah labu i, tak ireh campli tabungon lada, menyohan ele bek petun gensi, bang betong TV jet ulung tiga, menyohan ele bek petun gensi, bang betong TV jet ulung tiga. Pegle utun jet pula ubi, nyonara sekika tentelaba, bek dale mabuk bak warung kopi, anak arti nyotan kerja. Gunung Selawah mangan sakri, megah tak tinggi cit singgah mata, kadang na lupa balon murawi, bek bicah konsi bak butuh gotra. Megah lebuya side kung lami, megah tajam isi de kung weila, gelake umpang kalun baguni, bang betong TV geron beyangna. Gepetro hajat tutupa janji, jit mangat merisalah ngon beuna, bek petakut long ngon buyalam i, kutu patui yang di Dusawa. Sekedile habalon rawi, bejut kebenci getanyo dua, bek puto asa bang betong TV,
jah kongsi wateka jaya urung mujasa tak peduli tabalah budi yang bantu gata. Ulun keun bacut mangat jeut meri soyang kap capi nyang ke yang sia ke Bang Jakarta mu Abu Dhabi singoh mulai babak kedua ke Bang Jakarta mu Abu Dhabi singoh mulai babak kedua.